Mumunandili, babiya ko yung maya pa oras, king kakatam arkidiocese. So, yung inspirasyon, daralana, niting krusada, yapining pag-asa itang after 2 years, milyari kay katamu, itang makakulong tamu king bale, limited la rin kimut tamu, eta makayang makaluwal, agagawa itan dati, bala mo may lulam itang karingali, lalo na karetang mantun talagang pag-asa. So, anyang inawad miya, ining mi koronan niya, yung krusada, kaya tiking bikaryato mi, uling ing lubaw, magmasusiyak itang 450 years. So, may saya kami, mumunandili kaming pari, at kay ba't niyang pamalita mi nala karing tao, bala mo may biyay itang karelang itang may wala akakita mo karing tao inyang panahon atsyuta mo king pandemya. So itang pag-asa pasibayo man minusbong pero mesikan uling kitang panahon na ita ikita mo nanong milyari karing tao. Uling magmasusiya keng 450 years ing kasalpantayanan kaya tiking kakatamong probinsya ing krusada metong yang bala mo yang meging bunga na itang kasalpantayanan metong karing meging bunga na itang kasalpantayanan na ita akit mo kapamilaranan iti milalablab la retang aman man tamong kasalpantayanan karing tao may gumpisa 450 years ago. Inya pining krusada, pituglong-tuglong nakatamo ketang kasalpantayanan balang lilipat ya, balang mumuntaya karing aliwang parokya o karing aliwang balen, karing aliwang lugar. Nakakita mo makananula ipapasya gitang lablab no nitang kasalpantayanan na tinggap tamo 450 years ago. Inya importante ya ini nga misundo ya itang kasalpantayanan na ita at akakita mo king krusada ing masikan bagay ay ito, nakakita mo, misusundo at magpalablab kitang kasalpantayanan da rin tao. Itang ingindo, balo na, kailangan tamo. At yung mamilatan, bang kanita, milapit tamo. King Diyos, milapit la rin daralong tamo, tangadwan tamo, itantula tamo, niya kita mo Pilipino, nakakalapit ka rin inda tamo. Huling ila balo da nung nanong idea da kay katamo, kilala da katamo, ilang mamantabi kay katamo, kay tandalan bata mong maging mayap tao, makanyan mo naman king kay katamong Indo. May ala ko ing Indo, king kasalpantayanan tamo, uling iyang mamilatan kay katamo, king Diyos. Niya ka-importante ining kay katamong krusada, ing kakatamong Indo, nilalarawan kay kakatamong krusada. Siyempre, lalo na dakala magkasakit ngayon, kaya tiking parokya, ikit miyag yung pandemya, karin minusbong itang akit mo itang potang ating kang darake, lalo na karetang mangailangan. Itay maging pakibat tamo, kaya tangamon, uling ding milelele areni, ila rin mapapansin, ila rin makakalingwan king lipunan. Detang wala mo at yung laylayanan ng lipunan. So ilang lilingunan tamo at ilang papalto na ng Diyos kaya katamo bang kanita ining gagawan tamo, mi kabungay kapamilatan na nitang pamamiya tamong ulag karela ingakakit daging sarili da, bala mo uling kalulula, milelelela, alanong ulag kingge. So ila ring sa sopan tamo at ila ring maging sangkan kung bakit susundo tamo at akakit tamo ining kabaldugan na ining kakatamong kasalpantayanan. Ako po Reverend Father Ferdinand Manglabnan, pura paroko ning San Rafael Arcangel Paris, keti po king Baruya, Lubao, Pampanga.